Men Şakirova Gülsüm'ün. Men kol önörçülükті menin taynem, apamın kollarından жақсы жақсы iş gelip жүрген ayaldar olçu. Anan özüm kızığım, okuçum, malımda ele çınını aytkanda sabaka көңіл көп бурбайлы ушуга окшогондор менен алектен үчүн мен кичинекейимде эле. Апамдар бир жака кетсе, сөзсүз бир белени жасап, тигип, ошентип жүрчүмүн. Анан ошо турмушка чыккандан кийин чалымдагы жөндөмү бар экен. Мага тоскоолчулук кылган жок. Ошо колуман келгени шырдамал тигиптим, килемдердин түрлөрү бар үйүмдө. Terme, şu Kırgız'ın ne degen buyumların bardығы kolumdan gelip ошолорду жасап жүрөм. Kurak kurayım, şırdamal жасайм, gilem soğum, kolumdan ondaylardın bardığın tüyüm, işe kılıp şu izlenüdömün de. Kança boz үйдүн жабысын көтөрдүңүз апа? Menin hazır 3 boz uyum var. Hazır nerge ökönü diktim. Şu. Анан апа, боз үйүңүздүнчү сөөгүн ким жазат эле каяктан? Boz uyumdun sögün ошоло bir boz uyumdun sögün айтпа дешет го айтып берейинби? Каракалпакстандан жасатып келген. Ошентип айтпа дешет да, бирок ошол жактан жасатып алдын акчасын берип 2 жыл жоголуп кетип анан кийин келген. Андай sög bir yerde жок да. А беркилериңиздечи? Беркилерими bir boz uyumdu nemeden algam, Bişkekten algam. Bir boz uyumdu şu Bazar Korgon'dan bir anda echkim boz uyup kelek malda Bazar Korgon'dan bir ustadan algam. Birinci uyum oşol özü. Oşonu 88-жылы жасагам. Andan keyin anan Karakalpakistan'dan aldım, andan keyin anan Bişkek'ten aldım.